ke nako ya bongwe dikgang jaanong ke tsa puo ya Setswana mme re hape ga re tsena mo go tsone re lebepele ditlhogo. Thulaganyo ya go tlhoma komiti e tla dupang ditsamaiso tsa lekana la tseo ditlholo la DIS e tsweletse. Le kgotla la WIPO le tshwaragane le lekana la SEPA go fa banana botsipa jwa go itirela letseno ka ditlhamo tsa bone. Motshameko ba tabogi ba mono gae ba tlhagisiwa kgatlhanong le tiriso ya ditagi mo metshamekong. Ke one ra banthenkala ka tšhane ke nagano le ke le bone ba bitseng ka thusa rano la dikgantse ka puo ya diatla mme Edwin Mashakgomo o tla le re tsa metshameko re tsena mo go tsone. Motsamaisi dipuisano tsa Palamente Dithapelo ko Rapetse o tlhaloseditse lekoko la mapalamente ba ba tswang ka Kenya fa ba le mo thulaganyong ya go tlhoma komiti e tla dupang ditsamaiso tsa lekana la tseo ditlholwa la DIS. Ko Rapetse o boletse seo mo bokopanong jwa gagwe le lekoko leo le le tswang mo komiting ya tsa itshireletso tseo ditlholwa le tsa mahatshatsele kwa Kenya. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente o ne gape a supa ha a tshwentswe ke go tlhaela ga bomme mo Palamenteng ya lehatshe leno. Lekoko leo le mo Botswana go ithuta ka ditsamaiso le melawana ya makalana a farologaneng. Mahatsha a Botswana le Kenya a sala dirisana mmogo a ha lehatshe leno la Botswana le tsa boipuso ka ngwaga 1966. Yes, we do. We have the Supreme Audit Institution established under the Constitution. So the Auditor General has adequate powers to audit. But you know what is provided for in the law and what happens in practice. The Auditor General has not been able to audit the intelligence until the 12th Parliament Public Accounts Committee really pushed, and there was a little movement. The Defense Ministry, Foreign Affairs, Intelligence, and the East African community. Yes. So we have the powers as a committee to change or to make recommendations on how those resources should be used. La Companies and Intellectual Property Authority le ba lekgotla la mahatshatshe la World Intellectual Property Organization ba mo tutuntsongo ya go rotloetsa banana le ka ga botlhokwa jwa go sireletsa botsipa jwa bone ka ga molaong go tlhama mebereko. Moeteledipele wa lekana le kwadisang dikompone la SEPA Godfrey Molefe o kopile Botswana go dirisa dikgakololo tsa lekgotla la World Intellectual Property Organization bogolo jang ka di tsamaelana le mananeo a puso a re tlhompho ke leboga ka pego. Leeto la bagolwane ba lekgotla la ditšhaba la ditlamo la World Intellectual Property Organization ba mologa e go ta go rutuntsa Botswana bogolo jang banana ba ba nang le bokgoni jwa go dirisa botsipa jwa bone jwa ditamo go dira le go godisa isolelo. Since Botswana became a member of WIPO in 1998, Botswana has received immense support to develop her ecosystem. This pilot project now extends collaboration to targeted skills development, promoting IP as a career path. With WIPO offering training, professional development, scholarships, and alerting Botswana on opportunities to work within global IP systems, this will make the world of IP more accessible than ever before. Ba lekgotla la SEPA ba kaile fa go le botlhokwa go tshwaragana le ba lekgotla la WIPO ka le na le bokgoni jwa go rutuntsha le go rotloetsa mafatshe ka go farologana go tsibogela le go sireletsa ditamo tsa batho ba one le go godisa itsholelo. In terms of how we are structured, WIPO is structured among 8 sectors, okay? By sectors, I know in other organizations you may call it a department or a division, we call them sectors. And they have each a mandate, but each of their mandates is to support the mission of WIPO. It may seem sad, but it's an opportunity, which is why we're here to challenge you that we don't have a Botswana who's a full-time staff in WIPO. We do have one who's under one of our Young Experts program, okay? And she actually is a former SEPA employee, thanks to SEPA. But it does say that we truly believe
that we have a lot of talent in Botswana. That's why we're here. And there's no reason why we can't have more people in WIPO coming from this country. SEPA is a parastatal under the Ministry of Trade and Entrepreneurship, and its mandate is to register companies, business names, and administration of all IP laws, being Industrial Property Act and Copyright and Neighboring Rights Act. Also, SEPA represents Botswana at the World Intellectual Property Organization in the global IP space. Intellectual property is the creation of your minds, inventions, literacy, and artistic works, designed symbols and names. IP gives creators exclusive rights similar to owning a physical property, protects innovation and creativity, and ensures fair economic return. go supagetse fa go le botlhokwa go godisa itsholelo ya lefatshe leno go dirisiwa botlhale jwa dikitso tsa segompieno segolo jang ka se se tsamaisana le maitlamo a lefatshe leno a 2036 a go aga itsholelo e itshetletseng ebile a akola ke botlhe. Mpho ke lebogang Botswana Television Gaborone. Mo Tusatona wa dikgaolo le tsangwa Ignatius Moswane a re lenaneo la go fetola itsholelo la Botswana Economic Transformation Program le amantswe le lenaneo la ditlhabololo la bolesome le bobedi go araba matshwenyego a Botswana. Moswane o buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Raycops a re utlwe sebetseng Tebogo. E re ka lehatshe la Botswana le lebano ke kgwetho ya itsholelo e wetseng tase. Re Moswane o tlhaloseditse banni ba Raycops ha puso e tsile ka lenaneo la go hetola itsholelo la Botswana Economic Transformation Program gore e kgone go diragatsa lenaneo la dithabololo la bolesome le bobedi go thabola matshelo a Botswana. Itsholelo go tsoga ga yone e remeletse thata mo lenaneong le lesha le le bidiwang gotwe National Development Plan number 12. E be remella thata le mo gotweng lenaneo le lesha la go hetla itsholelo mo gotweng Botswana Economic Transformation Plan. Se tautona ona a se laela ke goreng lenaneo le la dithabololo le leke go tsenya metse yotlhe, le leke go tsenya diprojekte ka bontsi tse di tshwenyang batho go gona le matshwenyego teng. Boeteledipele bo lekodisa Motsatona ka tse di ba ama mo motseng. Kgaolo ya leruo, kgaolo ya Boteti West, mme mathata a matona ke bogodu jwa leruo. Ke la rana le bothata di bontsinyana mo nako e hetileng ka diphologolo, mme masole bana ba thusa ga thusega. Re na le tshologelo ya gore ha ba ka thusa mapodisi go ka kokobela. Kopa go direlwa di storm water drainage gore metsi a ema a kgone go tsamaya kwa na le noka kwa ha re ka dirwa storm water drainage sa noka gape metsi a wela go nokeng. Re kopa gore re phebele dilo tsa internal roads. Mangwe makalana a puso a thalosa ka maiteko a ba dirang go araba mangwe matshwenyego a banni. Mme mo kgweding e ntseng e helae ne ra ka lesego ra amogela madi a road levy e leng gore ke 9,275,000 e le gore ke madi a le gore ra tsutaganya re le ka go addressa seemo sa ditsela le one metsi a ema mo. Be kana gore gata ga go dirilwe tiro e tona mathata a lona aha e tare ke bua ka one go parlamenteng o ta kgona go ntatsa. Re Moswane o ne gape a tlhalosetsa banni ga puso e santse e sekaseka ditsamaiso tse dišwa tsa dikomiti tsa dithabololo tsa metse. A re ke sone se se bakang tiego go tshwara dithopo tsa dikomiti tsa dithabololo tsa metse. Sebatseng Tebogo, BTV News, Raycops. Lekana la lea le mo letsholong la go buisana le bana le seabe ka go tswa ka tlhaloso e tshwanang ya dikgwebo tse di potlana le tse di gagare kgotsa small, micro and medium enterprises. Mogolwane wa lea Diana Solani a re ha ba sena go kgobokanya megopolo ba tla naya tona wa lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo Tirone Ntsima go tsaya tshwetso gore go ka dirisiwa tlhaloso efe. A re utlwe tsholofelo Tombale.
Dikgwebo tse di potlana di lela ka go okelediwa madi le go tlhoma ditsetlana tse di ka ntshang dikgoreletsi tse di amang ebile di dia kgolo ya bone. Diphetogo tse lekalana la Local Enterprise Authority le reng di kgorelediwa ke go tlhoka tlhaloso e tsepameng ya di-SMME e ka dirisiwang ke makgotla a madi le tsa ditlhabololo gareng ga tse dingwe tse di dirang mo mehameng o fa di sekaseka gore a di tla di fa dithuso. Ke kgang e jaanong lekalana leo e lekang go e rarabolola. We are aiming to really come up with a universal or a common definition or a Botswana definition of what. Maikaelelo a rona ke go tla ka tlhaloso e le nngwe fela ya gore dikgwebo tse di potlana kgotsa SMME ke eng ka kakaretso le go dumelana gore re tla bo re dirisa seelo se se ntseng jang. Botswana talks about an SMME. When the SMME Association of Botswana talks about an SMME, we are talking about the same thing. We went to the most recent policy, the one that had the updated definition, and that definition, as we speak right now, it's 6 years old. Se re se dirileng e ne le go dirisa dipalo tsa koketsego ya ditlhwatlhwa go tloga ka 2019 go fitlhelela gompieno mo tlhalosong ya rona. 19 to date, and we moved from the 15 million that is in the National Entrepreneurship Policy to 20 million that we are proposing. Le ya e rotloeditse bana le seabe jaaka makgotla a di-SMME go ntsha megopolo ka tlhaloso eo. If you look at the environment within which you are operating, there are quite a number of policies. Go na le palo e e rileng ya melao e neng e ikaeletse go sologela molemo dikgwebo tse di potlana. Re na le Economic Inclusion Act le tse dingwe. Go ka bo go nnile molemo tota go utlwa gore melao eo e tlhalosa jang gore SMME ke eng. Those institutions categorized SMME, we appreciate and we welcome and we agree that re lemoga le gona re dumelana le gore go na le mabaka a dirang gore tlhaloso e ya dikgwebo tse di potlana e sekasekiwe. For us to redefine. Le ya e boletse gore e tla amogela dikagelo tse di itebagantseng le tlhaloso eo go fitlha ka di-30 tsa kgwedi eno mme ba tla di tlhotlha pele fa ba tlhopha epe fela e ba tla e romelang gore e amogelwe ke tono wa lephata la papadi le kgwebo re tira yona ntsima. Solofela Tombale, BTV News, Gaborone. Fa re tswela le dikgang tsa motho go thubega ga dipompo tse di phatlalatsang metsi kwa kgaolong ya Mabutsane go tlhaloswa ga e le gone go bakang tlhaelo ya metsi mo kgaolong eo mme seo se builwe ke modulasetilo wa khansele ya Mabutsane Tuelo Zulu mo phuthegong ya khansele bošeng a rutlwa makgarebenkwane ka pego. Modulasetilo wa khansele ya Mabutsane Tuelo Zulu o supile fa seemo sa kgaolo ya gagwe sa tlhaelo ya letlhoko la metsi se sa tokafale mme ba tshela ka go tshelelwa metsi mo ditankeng mme a supa fa metsi ao a sa lekane morafe wa kgaolo eo ebile go turela puso fela thata. Community members at large would like to highlight that while many of our morago ga itemogelo ya letlhoko la metsi mo kgaolong ya rona re ka se itlhokomolose seo bogolo jang mo mafelong a amegileng thata a tshwana le Sekoma, King, Khonkwa, Samane, Kakia le Thankane. Go kgaoga ga metsi go bakwa ke go thubega ga dipipe tse di phatlalatsang metsi mo kgaolong mme seo se tlogela banni ba sena metsi fa ba tlhokang teng thata. Caused by pipe burst, the downtime of boreholes due to maintenance and frequent power failures. This is the mostly experienced in the Mabutsane pipeline, leaving many without access to water when they need it most. Le fa go ntse jalo bangwe ba makhanselara ba ne ba ntsha megopolo e e farologaneng. Re tla bo ra go krabela ditsela kwa bo maokane re pavea bo Sekoma bo Kakia ya lontsa ama ya bo Koko ke tse le gore ra di itumelela gore ba dumakile a bua le ka di solar panel di pone tsa di solar panel tsa di district light tsa sese gore tla go tsengwa a bua tsa Khonkwa, King, Moramusu o buile ka tsone street light tsa teng mme go mo re go itumeletse thata gore le mo kgaolo re tla tlhabologa la go sena madi mo matshwenyegong a me ke na le mathata a motlakase mo motseng mathata a motlakase ke leba maphata a me a kgaolo ya ka le sekwele kliniki veterinary police ha khotleng hale gore ha gona le hale office e leng gore
le wena boipelegong tota mo e leng gore ga o na le mathata a go dira sengwe sa motlakase o ka leba teng ke yone matshwenyego a e leng gore ga ke leba puso ya rona e ka re e a re lebala thata mo kgaolong ya rona mabapi le motlakase. Mosimolodisi wa mokgatlho wa Lepotlako Ranches le ene o supile mowa wa thotloetso ka go aba sanitary pads di le 570. Makgarebe Nkwane, BTV News, Mabutsane. Tsama sa se le tsone tsa re masole a Israele a latohadiwa ka go bolaya banna ba babedi ba Palestina kwa toropong ya Jenin ka West Bank le ntswa banna bao ba ne ba inetse ka go tsholetsa diatla. Mapodisi a molelwane wa Israele ba bone ba thuntsha ba bolaya bobedi jo moraga gore ba tswe mo kagong ba tsholeditse diatla go supa ha ba ne ba inela. Sesole sa Israele sa re se santse se le mo ditlhotlhomisong tsa tiragalo eo. Hela ba bolela ha banna bao ba babedi bao e ne di rukutli tse di neng tsa tlhasela sesole sa bone. Tropo tsa tota ditopo tsa banna bao di mo diatleng tsa sepodisi. E be le ha jaanong ke tsutetse Edwin Mashakgomo a go tlela ka tsa metshameko. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legareja lefatshe leno mothoetso madume dumela mo tsatsing la botlhano kgwedi ya Ngwanatsele e le 2022 ngwaga yo ke wa 2025 re dilo ma serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule o gwetlhile batshameki le batabogi go tsaya bokopano jwa National Athletes Forum ka tlhoafalo a tlhalosa fa botla ba ungwela segolo jang mo nakong eno e lefatshe leno le wetsweng ke siru sa tiriso ya ditagi e tsweletseng ka go phirimisa ditoro tsa bone ka bontsi. Morule o buile seo fa bula semmuso bokopano jo ko mmadikolo mo tsatsing la maabane Tshepo ke hemile ka dintlha. Morule o gateletse fa bokopano jwa selebego se bole botlhokwa fela thata jaaka ba ipaakanyetsa go tshegetsa kgaisano ya lefatshe ya mabelo a neeletsano kana World Athletics Relay ngwa go tla. Our responsibility does not end at ensuring we have a place on the national team. It extends far beyond competition. It includes, amongst others, dingwe tsa maikarabelo a rona ke go le rotloetsa gore le nne batabogi le batshameki ba tlhwatlhwa re sireletsa ditshwanelo tsa lona le go le itse botlhokwa jwa maitsholo a mantle mo teng le kontle ga lebala. Assisting you in building the knowledge and resilience you need on and off the field, and most importantly, preparing you for life after sport. Mo letlhakoreng le lengwe modulasetilo wa lekala la National Athletes Commission Tracy Chaba o supile fa bokopano jo bo mo ngwageng wa boraro bo tsweletse ka go gatela pele. Re na le dithopic tse le gore re ba tshwaretse tsone tse di tshwana le bo anti-doping bo safeguarding re setse re itse re na le dithopic tse le gore di very sensitive re na le bo financial literacy le bo after retirement so tota hela ke kganya gore re bitsa di-athlete re di rute gore after sport go na le botshelo after sport also during sport there are things that you should take re lebile mo anti-doping and safeguarding you should be aware of your surroundings environment le batho ba e leng gore o bereka le bone so go ne go le mothofo go ba bitsa but ebile le number tsa rona di ya go godimo go supa gore molaetsa wa rona o ntse wa goroga go di-athlete which is a very positive thing but hela wa itse di-athlete gona jaaka ba akanyang ka teng ba bangwe ba tla ba sa itse gore gabe go telwa eng and then you find that some they lose interest along the way and topic tsa rona gompieno re batla gone gore e se ka nna kganya gore they lose interest along the way e nne le se se leng gore go nna go le informative hela. Bokopano jo jwa National Athletes Forum jo bo simolotseng gompieno bo tla ya bokhutlhong ka la botlhano mme go solofetse go ama dintlha di le mmalwa jaaka go nna kelotlhoko ka go dirisa le go boloka madi ga mmogo le go ipatlela barotloetsi gareng ga tse dingwe. Tshepo ke hemile PTV Sport Gaborone. Ntwa ya go lwela go fetsa ngwaga ko godimo ga loko ya FNB Premiership ya tswelela phirimaneng eno jaaka ditlhopha tsa Johannesburg Galaxy le
Gaborone United di tshameka metshameko ya tsone ya bofelo ya ngwaga wa 2025. Galaxy se se mo maemong a bobedi ka dintlha di le 22 se lebagana le se se mo maemong a bosupa ka dintlha di le 11 sa BDF 11 kwa lebaleng la Galaxy ka nako ya bone fa se se tlhomileng kwa pele ebile le basireletsi ba sejana sa Gaborone United se tabo se lebagana le se se mo maemong a bobedi go tswa ko tlase ka dintlha fela di le bobedi sa Extension Gunners kwa lebaleng la GU ka nako ya bosupa. Motho sejo senye ga se fete molomo di amogeledi le kalo tsa nako ya bongwe di be khutlo go nefa tšele boge jalo kgaitsedi ya ke le bonye o ba bitseng o ka thusa yoneng a thusa jalo ka go diranola ka puo ye diatla chimasha khomo tse tswa thubeng tšele phepa o ne rabantengela ka tšhani o tla be a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect na le wena re kopana gape mo biking e tlang fa re tla be re dira jalo hello December. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to